أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توبا مissiribah groupe mɔgɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo siti kɔlɔsibagaw an b'u fo programme bilabagaw an bɛ aw fo karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen alhamdulillahi rabbil alamin question bilalaw question jaabilaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini aw fɛ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka n'aw dɛmɛ ala k'an ka haminako nɔgɔya ya rabbi ala k'an sutura ala k'an kanda ala k'an kunnadiya ya rabbi ala k'an kunnadiya ala ka hɛrɛ kɛ an ye ayiwa diɲɛ hɛrɛ lahara ayiwa hɛrɛ ala k'an nɔgɔya an ye diɲɛ tɔɔrɔ n'a balawu lahara tɔɔrɔ n'a masiba ala k'an kisi a ma bijahi sayyidil awwalin wal akhirin an famana aw ma dɔɔni inshallah daruraw do Muqaddimah aliziya ale darsu de be ambulo ina fa oba kalama ci gobina bo anye darsu minun dikateme darsu laba minun dikateme ko be boli ahkam an-nikah o ko fe annana al-buyu' bo Muqaddimah aliziya abena min to wala sa'al wa hi al-furud tien wala tien babu fasulu orbina tugu aywa al-buyu' mambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka timme ko nyima ala ka anoya al-babu al-ashiru ni babu tananye fil fara'id fardawla وفما الفرائض وفما المواريث ونمبلا جرم فما علم الفرائض والما علم الميراث والما علم المواريث ما تشين على كرا صلى الله عليه وسلم تشين دوني على كرا يفسمت أبا فعلا أقول تعلموا الفرائض وعلموها فإنه أول علم ينسى على كراكو كتشين كلا أي تشين كلا أكا مغو كلا على تشين يدون فلو فلو بتونو دوكولو كا ما إيتي ماسرو من بي إكلا لا ويتشين لي وكما على كرا يوفو صلى الله عليه وسلم كو كتشين كلا إيركا كلا كدوي كا مغو كلا لا doni folofo doni awa ala kira ko jiya labana o be hadisa sahale ngono doni baw ala be doni baw mina ka bo dukulo ka kilin doni baw be fatu fo mate soro dukulo ka min be mo kuna foni mate soro dukulo ka min se ka ala ka dina nye fo mo ina ma mo bo nye shi jahilu de masa o bolu de ke dina nye mo ye o be kuna foni di mo ma kuna fodi min te sawabai wira fili le be mo la fili o bena ke jien labana bo doni bala jele mais ala kira ko doni folo min ko beta o itien bo o duniya la je ala kira sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa ala kira te kuma ni anindu koy ala kira fenfe fo ka fo jien labana o bena ke a chama yere kera ka ba do be ko fe bo ni ala je chien ka fo don folo be tunu dukura ka ko tiendo o perfu be kene kaw parce que doni nambe ka kala ibta sur a domba akacha doni me tien domba amanjale tien domba akacha ay amanja bo o be kene ka bela jilen bodo mo bayra ka fo ala kere mi fo don tiendo mambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan misabama eche
ayatu nuzul ayatu almiras Qur'ana kuma na ciyanka yoro saba me ciyere aya jigni ka ciyere kla a aya jignin sabu yusikum Allahu fi auladikum lizakar mithlu hadhihi al-unsayn wa aya kata a jigni rasabu Sa'd ibn Rabi' radallahu anhuma Sa'd ibn Rabi' furmuso wadana nakatar ala kirama sallallahu alaihi wasallama ani Sa'd de muso flanana Sa'd ya fatura ka de muso fladito a tora uhudu kala dila a shayri suyara uhudu kala dila bon a shayri sule demso minu a fatura kan nafoloto o kuma rab balma mimbe ni oye demso nunu aywa mfanci wal ma ufa korbai oye nafolo beta ma Sa'd furmuso na katar ala kirama ako ala kira awa ne ce Sa'd asara uhudu kala la eno fe ayen nafoloto wa demso flade be abolo demso nu fle me ubina ke mimbe no we nafolo beta bon nu dun sera furie ubena furni nafolo de fentene bolo ma ala kira ko ala bina nyabo ala sorlaka ayajiri yusikumullahu ayajigita ma ala kira cibla kata bina ke ma ka fo akan nafolo inkla ka flata ala ka class sabai ka flata ala ko di demso flaima na be ko sulsani bu ko klanje shegina ako di Obama donc ako di Obama parce que ça o comme furmuso o bamba to furmuso mais dem no mbadu quoi donc o tay wa sumune klanje shegina ma komi to min dora o yare tay ma cien klalati okuma amban maw ni ma fatura kan na foloto wal ma kira fenfe ni a cien kan ka kla aka na bla ka fo ambe wati do kono anyere be biala har na ma klambe biala ay aka na ke ay cien kla amana ke fenfe ay cien kla kafo am benendo am be ala anga centoyi anga je ala har namakla amma bo mundirwa absaka ke aw minu mbero bi aw bisaka bi ala me aw ko fam godum aw diw o lu bisaka bi ala wa wal ma je ko kacane absaka ke bi aw be ala me shini ko be changer ma cien klal de kañ ka fo am benen do har nama klabe biala la a klali yere wajibi de obligatoire cien kan klali na klala wati mina be man ita hake do okma na wake chuko mana do ngana kete be ko nta hake ka do na be je ka baraka nyon fe ana je ka baraka nyon fe mais be ta hake ka do karsa ni tay cien kanga di mo beta hake kanga do ya fam cien kla bale amay de mankamba la kosbo be am mankanga cha mawo man ni ka cien makla mawo mana fatura ka cien to nayo bangatla ayaw sinka dondo mankan kono o koni o tewli mankan be akofe ma cien klal le kany aka kla belajilen takadima wal ma belajilen kita hakedo na okma al babul ashiru ni babu tanaye fil fara'id ciuna fardaula farda ko niro okma faraidu la masala folo mbeno oye mo minu yere kanga cienta mo minu to fora ni cien kanka du uma okma oye wa fama ko alwarisuna maye adam ne ni oye
alwarisuna centa baw min ar-rijali kabini cewla asharatun oye matanye cien kanga di mogo minuma ce kunda tando niya a ijmalu niya bakuru bafo mais ni ko kika détail abeta tan ani durula ijmalan 10 wa tafsilan 15 mogo minum to fora ko cien ka di uluma o korata ka fo abedu bela jile made parce que do bena nyefa al hajibu o be nyogonge cien kanga di karsa ma meni karsa be atidi alima karsa kanga cien soro a to fo lenu meni karsa be fente di alima bo o bisaka ke walma ni hake ni kanga di karsa ma meni karsa be no dobe awa dobe bo ala o yi hajibu ye o babu bena o fasulu bena nyefe inshallah o ma cien kan adi mo min mata o ye abakuru ba foye o mata e jodi jonye ali ibnu de wabunuhu ani dende iwolo de o fana de comme imode cembe di oma wa in safala har no jigina imod ide o de har na kera kluma samadi kata madama ni aborila o yika centa ba do centa be ino oche al ibnu ide denke wabunuhu ani o fana denke idenke o denke amana jigi chuko har na kera imode o mode ndi ni alai shi jandima centa be inaje wali jaddu ato wali abu anifa wali jaddu ani moke wa in ala har ni o yelena chugo i wulufa aywa o fana wulufa amana ta chugo o fana aywa woye centa bado i ka jaddu aywa fanya fanfe me i moke banya fanfe o tala wa fo ma kum min zawil arham shiji be ina ce bal masurdo me centa te ina ce centa bini moke minje woye i moke fanya fanfe kuma i faire o fa kayele odo kama ko wa ina ala har no yelana amana yela chugo amana je chugo centa be ina ce wali akhu ani balima mutlaqan balima chugo be o jumenye ini balima mi aw be bala aw be fala fakele bakele namba fona marakana awa saambana balima flana ini min be fala aw te bala namba fona marakana hawambana ina be fala de mi aw te bala way balma flane balma sabana ini min be bala aw te fala donc wa be fama akhul ummi donc ini min be fala be bala way akhu shaqiqi ini min be fala de aw te bala way akhul abi ini min be bala aw te fala way akhul ummi boni balma sabay bela jele centa bado na orila ko mutlaqan balma chugobe وابن الأخ الشقيقي أني إيكا أخو الشقيق دينكي أنغو أخو الشقيق ويني بالما مي أو ببالا أو بفالا ويشين تبادوي ودينكي فانا ويشين تبادوي أو للأبي ولما بالما مي مبفانيا فانفي نوي أخو الأبي إني مغمي مبفالا أو تبالا wo ire yika centa baye o denge fana yika centa baye donc ko wa in bauda haru mana jiya chugo ya ko mi ka akhu shaqiqu denke wal mai ka akhul abi o denke o mana jiya chugo na'am
wali ammu shaqiqu ani ika ammu shaqiqu bo amu an ba fanga kana do ba ko fanjini walima marakano fa hawatukune mais absaka ke parce que amu ye ifa balima kew akera ka koromi sawa minga kora sawa ko fanjini fa korba wala ifa dona amba fa fanjini ifa korko we fa korba arabu ba fodma ko al am donc binake wala al amu ye binake de aka koroi fa sawa ifa ka koroi sawa wodi binake bonna ya surani fa bi falo be bala o be abi o ya amu shaqiqi o ya amu shaqiqi okuma ale fana ye ichenta bardo ichenta binaje awli abi wal ma'amuli abi wal ma ifani mimbe fala ute bala ibina kemi ani fabe fala de ute bala donc ichenta bi ino fana je mais ala amu li ummi o mafoya ibina kemi ani fabe bala dronde aywa ute fala way chenda be oni e fade che me chenda ba ti eno che na wa ina ala haru mana yele chugo chugo donc ni ko kika détail avec tanye folo al bintu demso flana denke demso sabana woloba nanina mamuso fanya fanfe ifaba durna mamuso banya fanfe ibaba worna ukhtu shaqiqa bal mamuso mi awbe fala awbe bala wolum flana ukhtu li abi in bal mamuso mi be fala de awte bala shegina ukhtu li ummi in bal mamuso mi be bala de awte fala konontona furmuso tana o ye hornya ba ma ni ko kika détail avec un tanye o kuma cɛ ɲanfan fɛ n'i y'a bakuruba fɔ 10 mais n'i y'a détail 15 muso ɲanfan n'i y'a bakuruba fɔ 7 n'i y'a détail 10 na o kuma minnu tɔgɔ filɛ ka fɔ nin sisan sariya ko tiɲɛ ka di olu de ma mais i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na u ka surun ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni mɔgɔ fatura nafolo bɛ tila nin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayi u bɛ ɲɔgɔn gɛn voilà naam ako wa man ada haula'i ni mɔgɔ min tɛ ninnu ye mɔgɔ min tɛ nin kɔnɔ wa man mɔgɔ min ada haula'i n'o ye nin maa kofɔlɔ ninnu tana ye ka abili ummi komi ba fa i mɔkɛ baɲafan fɛ parce que an ko mɔkɛ min bɛ tiɲɛ ta o ye mɔkɛ faɲafan fɛ i fa fa mais mɔkɛ baɲafan fɛ i ba fa aywa wabnul ukhti ani balma muso denke balma muso den balma ke koni de anyo to fo tienta ba che maula balma ke akera ini mimbe fala aw bala walma aw be fadila aw te bala o denke tienta bi unoje me balma muso yan fan awa tienta ti inoje walima aywa ibn al akhul ummi ini cɛ min bɛ bala de aw tɛ fala i balima aw bɛ bala dɔrɔn aw tɛ fala o fana den tiɲɛta ti n'o cɛ ma musoyanfan fana bɛ ten i balimamuso den i kɔrɔmuso den walima i dɔgɔmuso den har n'a y'a sɔrɔ i ka shaqiqa don tiɲɛta ti n'o cɛ ma fahuwa nin ma kofɔlɔ ninnu min zawil arham o ye sinji dunkew ye la yarisu shay'an o tɛ foyi tiɲɛta ma bɛ fɔ ma ko zawil arham mami sinji bundu cɛ i balima surun yɛrɛ dogoyi mais tiɲɛta ti awa i n'olu cɛ naam walima misaliyala i bɛ awa i ba balimaw i ba balimaw i fa balimakɛ tiɲɛta bɛ i n'o cɛ ani min bɛ fa la u bɛ ba la walima ani min bɛ fa la u tɛ ba la mais a ka akhul ummi ani min be bala do te fala o yi min zawil arham ifa balma muso fana ina fo tene muso ifa balma muso akor muso na do muso o fana min zawil arham iba balma ke na balma muso a balma ke o ye khalu o yi benge a balma muso o yi ibantinu ye min zawil arham
man minun to foran kono dron cienta be unol lece mawma to tenna ulum bela jelen min zawil arham na'am man bi Allah subhanahu wa ta'ala dali alaka ambe sabama kuma ningunye mo minun to fora shara la ko cien ka duma kuma ni Allah subhanahu wa ta'ala na tay o kuma ni yoro jume kan gadi ni num ma minun to fla ka fo sa ni farda parce que cienta isigoro ma flay do be no ala e farda fo ni yoro en kadi karsama mais ma do be ciembe duma me damana ni yoro ma fo mo o be di cigo menani ala sona wala na tawla amina se uluma ma insha Allah wala na tayna al furud al muqaddara ni yoro jumer kan gadi insha Allah ma ala kan ne sabama الباب العاشر كان باب التمنع في الفرائض أيوة فرضا لكان قيمة الوارثون قيوتان من الرجال قليوما 10 كان التموي أنا أدهن أنا أولا ملا تمو أركربو كان تمني كوباني الابن اللينجو وابنه أرو اللينجو وإن سفل أحد كان أنا ينقى والأب أرهابي والجد أركسمي أيوة وإن على هاد كان نسجي والأخو أرواغيو مطلقا واغيو قبلانسو أخو الشقيق أخو الأب أخو الأم وابن الأخ الشقيق أخو الشقيق وآغي سارمبان اللي نيكو أو الأب ولما آغي هاوانبان اللي نيكو وإن بعود هاد كان لاتو كان رلمي يباتيكوا أخي لأبي لنيغو voilà أنا لا تمغمو ولا أمو أرو هاوي تغني بو أوتني هاوي تغني كم لهاري هاوي خوري على أمو أم بوا واغي كين أمو أنيا هو خوري سوا أنيا هو تغني سوا mais lakunde mo amu ngana ko bane awa otri lakhay hawi tugune lakunde mo kay do shaqiqu am bawaro himbe ga wosare hawi ken amu shaqiqu ma awlil abi walima am bawa afi hawambana aru himbe go hawi intamai amma al amuli ummi am bawa do himbe go mai khiwutenta anken do kenna ana am bawa yime go nyur kenna wabunu aru kellemme ari am bawa sarambana limme walma am bawa hawambana limme wa ina ala harkin ana sige momo donc sige ke woro hawambanginga naam wa zawju aru kine wa mawla ni'mati aru neman be sana bi mana kenni koy wa huwa al-mu'ti qaymira yaqku kenni horana hime gara ko me horao kene awwalahu Allah gananya qintalimba ga ntama agana fati qintalimba ga makitama ana buru kinni hime gara hore ahorao wal warisatu qiyutana yagharu min an-nisa gili yarunga sab'un kenni yiri angana tanna tafsilu na wala ngala wura tamu kenni yirun kanka al bintu lenyari na'am wa bintu libni aru lenyu wal lenyari wa in saflat har kan ana yanka lenyari ana la tu momo la tu ina lenyu go imabati kwa wal ummu arumma wal jaddatu arumma me kinni tawrani hiliya mambangi aru hawa mangi mama wa in ala har kan ana sige mama diga nara wal ma hawe mama ha diga nara والأخت أرو واغيار غنا تورن كسكي ساغمبانا هاومبانا أيوة عنده هم وساغي فقط والزوجة أرو يغيقي ومولاة النعمة أرو النعمة بيسانا يعري بيغر كمهوراو كمكي غنا ألا غنا كمهور انتكي غنا فاتي كي وتنا غنتا ما أو أنا برو كيني أيوة يعري ما كسرون يري قيمو كيني كو أنا تنا ديتا ورا تموي ومن عدا هؤلاء السرو بيغا يتكوي كأب الأم قومي هابين ما أن كسماني مكين كسمي بيقوتين تانو كنا وابن الأخت أرو واغيار اللي مه أيو ما سوا يعر ما سوا فهو
ke min zawul arhami kenni simbokara dungurunga bimana qati nyana ndina mi qiwute ndina la yarisu shay'an kanta huwa qin na اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم